Dobar dan, moje ime je Bojan Šćepanović i ja ću vam danas pričati o marketing planu. Kada govorim o marketing planu, ja ga obično delim u 3 dela ili 3 koraka. Znači, 3 koraka u marketing planu. Prvi korak je segmentacija, drugi korak je odabir tržišta i treći korak je pozicioniranje. Pa ajde da počnemo da vidimo što znači ta 3 koraka u praksi. Znači, prvi korak segmentacija. Segmentacija znači da podelite tržište, cijelo, kompletno tržište, na manje delove. Ako zamislite tržište ovako, kao jednu veliku pitu, tu pitu možemo da podelimo na manje delove. Ti delovi neće baš biti ravni, neće biti jednaki, bit će vrlo različiti. Postavlja se pitanje kako da segmentiram, na koji način, koji su to glavni kriterijumi. Ako ćemo opet da pokušamo da pojednostavimo, možemo reći, imamo business to business podelu, ili to su takozvana pravna lica, organizacije, firme i sl. I imamo takozvanu business to consumers, ili B2C. To je prodaja u maloprodaji, odnosno prodaja krajnjim potrošačima. Evo jedan primjer za business to business. Kada ste u banci, banke imaju takozvani sektor koji se zove corporate ili privreda ili rad sa firmama, pa onda opet u okviru tog corporate, ako uzmemo da je recimo ovaj deo samo corporate, onda imaju podelu na mala preduzeća, na srednje preduzeća, na velika preduzeća, na javna preduzeća, na državu, na opštine i sl. To je taj takozvani deo business to business. U tom delu business to business, kada se selektuje, kada se segmentira tržište, obično se selektuje po 2 glavna kriterijuma. Jedan glavni kriterijum je delatnost kojom se ta firma, organizacija, kompanija bavi. Recimo, možete da selektujete i da podelite kompanije, da kažete preduzeća, da kažete banke, da kažete osiguranja, da kažete brokerske kuće, znači delatnost, pa onda u okviru delatnosti, recimo kad su preduzeća, možete da segmentirate pa da kažete imamo preduzeća iz energetike, imamo preduzeća iz robe široke potrošnje ili FMCG, imamo preduzeća koje se bave naftom, imamo preduzeća koje se bave uslugama, imamo medije, imamo transport, imamo građevinarstvo itd. Drugi kriterijum, pored same delatnosti, jeste prihod ili promet ili prodaja. Na primjer, kod nas najveća kompanija je NIS ili Naftna industrija Srbije, negde oko 3 milijarde eura prometa, tako da je verovatno mnogim kompanijama ili mnogim firmama taj segment kupaca interesantan. To je sve oko ovog dela koji se zove business to business. Što se tiče business to consumers ili prodaja potrošačima, krajnjim potrošačima, marketari su tu jako kreativni i imaju dosta različitih podela. Naprimjer, to je podela po godinama, pa kažete do 5 godina, od 5 do 10, od 10 do 20, od 20 do 30 itd. Imate podelu po dohotku, znači oni koji imaju niže primanja, srednje primanja, više primanja. Imate segmentaciju po životnim stilovima. Ako se sjetite kad ste bili mlađi pa imali ste, ovaj je sportista, ovaj je reper, ovaj je šminker, šaner i sl. Marketari su tu jako kreativni, pa onda pored toga daju i posebna imena za određene ciljne grupe, pa ću nekoliko imena čisto da vam dočaram, da vidite kako u stvari marketari pokušavaju nas da segmentiraju. Naprimjer, Dinky. Dinky je double income, no kids yet. Odnosno ono što bi mi preveli dvoje zaposleni koji žive zajedno, ali bez dece. Znači, Dinky ili double income, no kids. Ili Njinja, to je vrlo interesantan, kaže no income, no job. Ili bez posla i bez prihoda. Znači, niti ima posla, niti ima para. Znači, nije baš zanimljiva ciljna grupa. Ili sitcom, kaže single income, 2 children, oppressive mortgage. Samohrana majka sa 2 dece i hipotekom za kuću. Nažalost, sve češći slučaj, čak i kod nas. Ili, recimo, imate nešto što je vrlo interesantno, Skippies. Kaže, Skippies, school income and purchasing power. Klinci u školi, znači school income and purchasing power, znači klinci u školi koji imaju određen džeparac. Recimo, za njih je Coca-Cola svojevremeno, baš za Skippies, kreirala jedan proizvod koji se zove Coca-Cola kokica ili kokica, koja košta negde 50 dinara. Znači, baš za ovu ciljnu grupu koja se zove Skippies. To je prvi korak segmentacija. Drugi korak je odabir
segmenta. Kad smo napravili segmentaciju, ono što je potrebno da znamo koje tržište ćemo da odaberemo, odnosno koje tržište nećemo da odaberemo. Ne možemo pokriti sva tržišta. Za neka tržišta bit ćemo zainteresovani, rećemo da želimo da napadnemo to tržište, za neka tržišta jednostavno rećemo ne, nisu nam interesantni. Ne želimo da ih napadamo. Kod odabira segmenta opet imamo nekoliko kriterijuma za odabir segmenta, znači koje tržište ćemo da odaberemo, koji segment tržišta ćemo da odaberemo. Ti kriterijumi mogu biti veličina tržišta. Koliko je koje tržište veliko? Može biti profitabilnost. Može zatim biti rast, koliko to tržište raste u budućnosti. Može zatim da bude ključni faktori uspeha ili na engleskom key success factors, znači šta je zaista ključno na tom tržištu da se uspe. Skraćenica na engleskom KSF ili key success factors. Znači još jednom, marketar kada radi u kompaniji ili kompanija sama, kada odabere tržišta, ne može da napadne sva tržišta. Neka tržišta će da odabere, želeći da radi sa njima, neka tržišta jednostavno neće želeti da radi, ne želi da ih napada. Može isto biti mogućnost uspeha ili, ajde kažemo, kolike su naše interne sposobnosti. Znači, koliko mi procenjujemo da ćemo uspjeti na jednom od ovih pojedinih tržišta. Znači, mogućnost uspeha. Evo da vam pojednostavim, kod odabira segmenta ja imam 44 godine i ja sam jedna od ciljnih grupa. Sa druge strane, moj sin ima 15 godina, on je druga ciljna grupa. Sa treće strane, moja majka ima 74 godine, ona je treća ciljna grupa. Znači, mi smo različite ciljne grupe za različite marketinške akcije. Znači, neće sve kompanije da odaberu nas za svako od tržišta. Znači, to su prva dva koraka. Znači, prvi je segmentacija, drugi je odabir. Treći korak je pozicioniranje. U ovom trećem i posljednjem koraku kompanija se zaista pozicionira na odabranom tržištu. Kako se tu kompanija pozicionira? Tu sad dolazi do izražaja čuveno 4P, odnosno kompanija odabrala jedan od segmenta tržišta i pokušava sa 4P da se pozicionira. Znači da targetira to određeno tržište. Hajde prvo da nacrtamo to tržište koje je odabrala. Da pokušamo da ga naciljamo kao metu. Pa kada smo naciljali tu metu, da li je to moj sin od 15 godina, da li sam ja od 44 godine, da li je moja majka od 73 godine, onda svaka firma pokuša da se pozicionira. Pozicionira se sa 4P. Prvo P, to je takozvani proizvod ili na engleskom product. Kako će taj proizvod da bude? Koliko će biti oblika, koliko će biti varijeteta, koliko će biti komada u njemu. Znači sve vezano, koja će biti širina asortimana, dubina asortimana. Znači sve vezano za proizvod. Drugo slovo P je price na engleskom, odnosno cena. Cena znači kako ćemo formiramo cenu. Koja će biti cena, recimo za čokoladu koju moj sin kupuje, koja će biti cena ako sam ja ciljna grupa sa 44 godine ili koja će biti cena za moju majku sa 73 godine. Vjerojatno će imati različite cene za te tri različite ciljne grupe. Zatim koji će biti rabati, popusti i sl. Znači to je drugo slovo P ili price. Treće slovo P je placement ili kanali distribucije. Kada kažemo kanali distribucije, kako će se prodavati taj proizvod? Da li će to biti veleprodaja, da li će to biti maloprodaja, da li će biti preko
retailera, odnosno maloprodavaca, da li će biti preko interneta, da li će biti preko takozvanih horeka kanala, hoteli, restorani, kafići, da li će biti preko benzinskih pumpi, preko apoteka. Znači, placement, odnosno kanali distribucije. Recimo, u posljednje vrijeme sve jači kanal distribucije je web, odnosno internet prodaja. I posljednje slovo P, što vrlo često ljudi vezuju za marketing, međutim ovo tek dolazi na kraju, to je u stvari slovo promocije ili promotion ili reklama na srpskom. Znači, kako ćemo se oglašavati, kako ćemo naš proizvod da oglašavamo na tržištu. Da li će to biti preko klasičnog TV-a, da li će biti preko radija, da li će biti preko billboarda, da li će biti preko printa, da li će biti preko social media, odnosno društvenih mreža koje su postale jako popularne u posljednje vrijeme, tipa Facebook, tipa Twitter, tipa LinkedIn i slično, Instagram možda. Znači, to je promocija ili posljednje slovo P. Dakle, još jednom da ponovim, kada pričamo o marketing planu, kompanija ima 3 ključna dela. Znači, prvi deo je segmentacija tržišta, segmentacija business to business, business to consumers. Drugi deo je odabir segmenta. Kod odabira segmenta bitno je da znamo šta želimo da napadnemo, međutim isto tako da znamo šta ne želimo da napadnemo. Kod odabira segmenta gledat ćemo i veličinu, i profit, i rast, i ključne faktore uspeha i mogućnost uspeha same kompanije. To je odabir segmenta. Kada odaberemo taj segment, onda idemo u pozicioniranje ili targetiranje. Znači, targetovali smo jedan određen segment ili više određenih segmenta i za svaki od njih pravimo 4P. 4P je skraćenica na engleskom. Prvo slovo P je proizvod ili product, drugo slovo P je price, odnosno cena, treće slovo P je placement, odnosno kanali distribucije i četvrto slovo P je promotion ili reklama. Dakle, još jednom, ovaj marketing plan u 3 koraka: segmentacija, odabir segmenta, pozicioniranje.